Slavica Ćukteraš, jedna od pevačica koja je stekla slavu učešćem u prvoj sezoni Zvezde Granda, odlučila je da nakon 10 godina Grand produkciji pređe u City Records. Slavica Ćukteraš jedna je od pevačica koje su slavu stekle učešćem u prvoj sezoni Zvezde Granda, a sada je odlučila da nakon 10 godina u Grand produkciji pređe u City Records. Ona je navodno u ponedjeljak imala sastanak sa Milicom Mitrović, ali za sada se ne znaju detalji njihovog dogovora. Slavici je pre godinu i po dana istekao ugovor sa Grandom, ali je nakon toga za tu produkciju snimila još 2 singla. Kada su Pink i njena matična kuća doneli odluku da završe saradnju i kada je Saša Popović otvorio svoju televiziju, njoj su sa druge strane dali primamljivu ponudu. Pregovara se osvojiti za koju bi prešla, tako da ništa nije konačno, kaže izvor blizak pevačici, iako je ona ostala nedostupna za komentar.